Sada. Sanjin Crnković, European Master Throwdown, WOD 2A and B. We have a loaded bar, 110 kilos, it's 10, 10, 10, 10, 5, 20 kilo bar. And we have a box, 61 centimeters, dole isto snimi da se vidi, da. Ok. Sad ga postavi tamo, samo čekira da se sve vidi. Dale sad! Se vidi sve? Čekaj. Sve. Ok, starta. Samo baci oko na prvi lift da se vidi. Ajmo dok i jako. Je, redu. Ide. Jako, ajde. Ajde. Sad. Dobar. A daj jedno što je htjela, koji bi imaš? Bravo! Evo ti dvije. Da. Imamo još 2,5 kilo. Šta ću ja? Znači što dignuti u minutu ću ja sve. Ako je da dignu ovako ću... Prošlo tek 50, ajde. Kako sam glasio, koliko to znači da se bude ne misli gdje bi tamo bilo? Za kameru da vidiš. A sreću da je tako, da je pritisak bolje da je. Koliko moraš? Kad je ono ili nešto malo? Ajmo! Sjeti se samo što što pravi. Ajde, koncentriraj se jako, ajde. Ajmo jako. Dao sam na 110 na koje. Ponovit ću ovako. Samo pusti kameru da snime, ne treba ništa više. Dobro. Dok i tebi ću dati ove crtike viške, da to? Mi na trećem, drugi trećem. Što si tu? Na prostor. Znači 6, 6, 12, 12, 18, 18. Kad bi trebaš da radi? Zašto 10 minuti. I ti? Da, sve. Ali si uvijek mislim, tu imaš majice. Sad sam zagledao. Evo što je proti vremena. Možeš proti vremena da glasi. Tek kad napravim, ne treba se vremena. Uvijek. Da, nema čak na gleda. Znači da znaš da drugu stranu gdje je. Da malo diži. Čiš što su prvo mrzalice, tako? Da. Ajmo. Preći mi je, da. 3, 2, 1, ready. 1, 2, 3. I gledao sam drugi žrtvu, brate, nisu mi reći. 2, 3, 4, 5, 6, 12. Moraš samo 3 noga. Da. Samo 2 glasa. 1, 2, 5. Da nije ovdje. 1, 2, 3, 4,
Mogu novi video.